دوستانی عزیز، هموطنان مهربان، امروز влоги ما влоги خانگی می باشد. از صبح صادق از سحر ما صبحانه تیار کردیم. صبحانه را با همراه فرزندانم میخوریم، بعد و پای کارو باری خانه میشویم. انا خیلی زنهای مهربان، در دوشنبه هوا خیلی گرم کدگیه. در ماه نویبر هم باشه، هفتم نویبر هوا گرمه، مثل بهار باری هوا خیلی گرم کدگیه. شمال عموما نیسته، همخه هوای خوشرو، هوایی که جایم برای نغزیده این هوا ده ما خنکی نکده حاضرش ده تاجیکستان ده. انا خیلی دوستانی عزیز، بازی کارهای ما بسیار در خانه. دیگ سفید کنی را ما به شما فهمانم که با چی ما سفید میکنم. یا دو بار روغن شیرین کردیم دیگ ده، دیگ هم خیلی زرد شد. حاضی ما همی سپری که برای دیگ سفید کنی زدم دایی 5 سکوند باری استاده، مینوت باری هم نه سراز انم خیلی زرد کده یا برآورده روغنوشه هم خیلی آسان یک بار بالاتر 20 سیمک میشه که هم خیلی تازه میشه. و هم خیلی چند نمودا بود سредство برای شکیدنی همی دیگ سفید کنی، نه که ما دوقه معقول نبود. اینش گرفتیم، این محصولات گویا که محصولی ازبکستان بوده. این سредство نغز معقول شد ماده. انا این چاینی کم به همی کدام تب تازه شد وای میشه ده. همون جایی که اوقات کنم یگان خیلی روغن میپره. وقتی یگان جرینی چیزا میکنیم دیگه دمو روغن شیرین کردیم هم خیلی وای شد، 1 مینوت زرد شد. انا این خیلی نمود فابرلی گرفته بودم، نکیم نغزایو خیلی با چی خیلی که این تست تازه میکنه. این سредство انتیژیر این ازبکستان بوده، نکیم زور بوده. می وای سپری میشه بی تست تازه میشه و میسته. اینا دیگه هم خیلی سفید کردیم در 5-6 مینوت کدگی ما میزدیم، چند سکوند میستی بعد تازه کدن میگیری. انا بوم اوقات سر کردم، اوقات برای عبید مکرون پلو حاضی سبزی را ریزه کردستم، حتی که تیز اوقات کنیم. عبید شده کار باری خانه را میکنیم، خودش همی به عبید نزدیک میشه. و امروز فقط ولوگ ما در خانه میباشه که بهری زنهای مهربان تماشا کنند. با هر کس اوقات را هر خیل میکنه. چه خیلی که اینا دیده استین ما اوقاتی مکرون پلو چه خیل تیار میکنم، سبزی را ریزه میکنم، بعد اوقات سر میکنم. یگان وقتی که سراسیمه باشم خیلی هم دیگه مونده، هم پیاز تا سرخ شدن شد تیز با ریزه میکنم. خیلی هم مومنتا میشومون سراسیمه تر باشیم که یگان کار یگان جا رفتگی سراسیمه اومدگی باشیم خیلی هم میشوه کنیم تیز ده. احاز من اول گفتم سبزی را ریزه کنم بعد اوقات سر کنم. انم خیلی زنهای مهربان همه سبزی را ریزه کردم. انمیقه سبزی شده، پیاز ریزه کردم، 2 پیاز ریزه کردم، با پمیدار یک تا میدازیم. خواهیم با 2-3 تا پمیدارم دازیم برای زیر بکش. نه 2 کولی از روغن اینجا در از گوشت را کم تاثیر میکنیم، بعد پیاز میاندازیم. گوشت که زرد شده با همین مزه اوقاتم خیلی که دیگرتر میشود. خیلی دم میشه که پیاز میدازم سرخ میکنم با گوشت. من اول گوشت سرخ میکنم بعد پیاز شمی اندازم. پیاز شم هم خیلی سرخک باید شوه، کم تا جارید شوه ده. خیلی سرخک خوشرو شوه با طعمی همو اوقاتم دیگه خیلی بیویه. حاضی هم خیلی جارید کدیستم شه. خیلی با دوستانی عزیز زنهای مهربان کدامید که با چی سوالی داشته باشین در کامنتاریا نویسین، ما جوابتون میتیم حتما. انا میقه باید سرخ شوه گوشت، بعد ما پیازم باید اندازیم که پیازم باید سرخ شوه. خیلی یا 5 مینوت زیاد ما باید پیاز سرخ کنیم. بعد در زیربک پمیدارم هم خیلی میده ریزه میکنم تا که هم خیلی ساکش میبرویه. پیاز همیقه سرخ میشود. بعد سبزیشه که انداختیم 1-2 بار که هم تف میتیم سراز
вайша меандозам помидора. инҷа помидорам ҳозир андохтам, намакшам меандозам, я 3-4 минут тафт метиҳам, баъд обша меандозам. обша ки андохтам муддати ним соат ма меҷӯшонам. оба хела меҷӯшада, ҳами зирбака мехоҳам чиқа ҳами вай бошада, ширадор биёя, беста ҷӯшида маззаш хушрӯ бироя, зирара меандозем. ҳами як қошиқча зира меандозам. баъд обша намехе бо наглаз дидан мегирем ки баъди макарона андохтан чанд камтар боша, бо медозем камтараки дигар ки вай шава макароном ҳамаш мулоим биёя, яхел паза. манам хали занҳои меҳрубон. ҳамҷада ина зирашам андохтам, аралаш мекунам, камтар мекоҳамша, намхе баланд меҷӯшад, баъд пасттар мекунем. вақте ки ним соат шуд ҷӯшид, баъд макарона меандозам, намхе кофтан мегирам, чанд бор исусу мекоҳамша, баъд паст мемонам, дам бори меандозам шада, дигаи хел баланд намемонам ҷӯшондан то охир шуданша 10 минут ба азиз, мошинае ки очайма медуза ҳамура ма сёмка кардам ки як касе даки бо дар кор боша. инам хали мошинаи беҳтаринай. ана фасоное ки бо куртое ки ма имрӯз рафтам да атиле духтагӣ буд, ҳамурам шумо да камтар сёмка кардам. анам хали куртоҳо материалошон материалои вечерни хушрӯ, ино паплин нестанд, материалои наванд. ҳани хали фасоноам мешава. чанд намуд иҷада ҳозир фасоно ҳастае ки шумо бинен, бо фасонои навам ҳаст. ҳозиро остинои клёш мода шудагиай, бисёршон ҳамаш клёш фасоно остиношон. анаи занаки фасони вай пешаш кнопка қатъи, остиношам кнопка дора. ана инҷада занҳои меҳрубон баҳри шумо навор кардестам. ин жикет мебоша барои коркунои давлат, коригарои ҳастанд ки ҳамхали формои якхела мепӯшанд ҷои корда, барои ҳамо духтагиян. бо ин юбка дора, остинош кружевадор, юбкаш хай дар дарунаш буд, ман накушодам, ман хел гуфтам нишон тиям. ани хали формои ягона барои ҷои кор. инҷада ин материали ламираж, материали резинка, ино куртоҳои арӯсай, 6-7 куртаи арӯс буд, нақши атласай, велюрай некем. И ози ба ҷои атлас ҳамина кадестиян, велюрай нав буромадагия, материалои нав барое ки ҳозир фасонои модои нав буромадагия. ма баъри шумо гуфтам кадоме бо дураи ватанай намедонанд материалои нав чӣ хеле буромадагия. ҳамора камтар гуфтам ҳамхе сёмка кунам ки бинен ҳамаш велюрои тозаҳан. иҷада сангои сваровски мегӯянд ки сангои тозаҳан, пластмас нестанд, ҳамаш ҳамихалияй лавдоманан, лавошон ҳамихе бисер гулу сер санг вишифка қатъи тур дора. инаишра тур дора, бо туруш қатъи чихол кирда мекунанд, велюри однотонияй пешаш да. хай ҳами материалои арӯсӣ, арӯсо ҳамихе сер сангу сер муҳраша мегиранд, барое ки ҳавас мекунанд да барои арӯсӣ. хай ҳамватанони азиз, камтар овозои ма гирифтагияй. мо чанд қабоз касал будем, ҳамроҳи кӯдако ҳамамон касал шудагием. ҳолиам ки овозои ма соз неста, барои ҳамин камтар овозомон гирифтагияй. хай камеам боша, барои шумо навор кардестам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен.